Dap ma Jesus digamet sedam adamgi ama gaini nagi ama damgi nama olip. Nek du wus mamer desayas kamen besaba mansus pemgi ama morgi bama regep nara maruwek tadan besagemga. Dakamuun bakanasang igasura. Pangarogorit igasura dama scribe kana di nama parasi kana raman gemga sama rugi keratnyi irasa ngaragi rogorit igawat nabet lugut beramir nagi dakagulingi atsagong nagaruwek. Nitawar nama Jesus towartia. Gamorga, rakia marugi diutsangaragi inguna yagawat nabet lugut. Para mga murik lima Moses kataman mamorot seremut iulirumet nama rugi rogor tacit nama dui bawa yinyep. Barorit dingulu ainge dinyataman meniet. Nabatanga te yaras nanbat diririsugot nama Jesus iritnyam na nangarari mini iwa rirak seramga. So di ma Jesus kangar baganasang igatsam beriwat naretka. Bangarogorit igokirat na yung batmat ka irisnan bat saka rogorit dakasya ka ubas. Bagawar nara rogortia. Ngaj baugen na berangan di ako nga wini, di mamari wakayar gurugi na nga duiga. Benaso togorit, desagi kangar, bagat sambariabat. Nik nga nabari ang arayainge, de arani gararani, iranariga, dirinasang asagag, tateri menasang nabarama sururamamer, natsaramoit, bad besot nabut ma Jesus, kanagarugi garatnyi, iwakias cat mayer. De ma Jesus kamayr, bakas nan bet segi rogortia. Ratnyi, gararawe, nga akong iwakarak seramnya. Desagarat karugi jaguar tortia. Morga, hop kakung. Dema Jesus kakar nagi mamer tortia. Bangarorit, doa siya ingo di kakung narak seramnya. Daptik, dinyaret, so di sagias pakaleng inarak perang awini.